Iba pumnamagpu ahanba makada taramnokchari ngasi imfalda phonkiba maruiba pauche singda kari karamba maruiba headlines sing yauribage habadu khana nainabagidamagta aikogi studios da lengsinduna leibire mingwena panjarabda oza SHANTA NAHAKPAM General Secretary 𝐍𝐄𝐖𝐒 oza bo haba makada North Window gi maikai taramnokchari oza Zangasigi analysis asim makha chatra poina ngasigi ahan headlines akoigi poppy thaba amasung jum cultivation na forest kilam square kilometer lising amaga marfugani pan bangan kre amadi umangkal hodrabadi manipur pumloi loiba tare haibagi MLA ranjitna thambak pawafam niuza masi tangai fadana masi akoigi environment yam china kairak pa haiba tare climate change hongpa samatang joza kamain thambini uza akoi ujegi ajiki environment kairak climate change hongpa haiba sidi mangsaigi akoi kaktai wana te all over the world masigi kani issue se anoba nate bako huji huji Iraq ta tawriba sorry Iran da tawriba sisu adugi impact lakadoi ne ko maram de koi oil reserve mayam gas reserve mayam lengdo lengjen lai se ne ko da akoi na yengdo ji kaino ga Manipur state government ji sahi kun hade decade ani ahum sida akoi je tangai fadana lawba ya steps sing lawdabra adagi akoi gi palibe lengak sida lairiba MLA sing hai tai maruina jungle leiba jaga chingi jaga sing da leiba MLA sing jina akoi gi conservation of forest and natural resources sida moi gi ngasai gi ko furup ki oiba mase furup amagi lamni natraga lamje koktok dringai da samna haibda natural resource harvest tawdringai da akoi gi ayaba logudamni haiba natana protection and preservation dadi thawai je kya lo yarok tabra haiba je akoi gi miyeng dam chaung tai ai tare last sahi kuntra je ko ada sahi mada mamangi tamda honorable hanagi honorable chief minister oremba N Biren Singh je magna main oina issue pukhat ki je akoi forest ki leiba environment je sokchalakpa poppy plantation masing hengalakpa Jenivan Kenoromda, Hoi Hengle Brom Chochanpur, the Kampopi district, aerial survey to Wagan, Ugiva Zagasing to Nevo, highly reporting J. Ma Magi Mafongi concern MLA Singduna, Tawai Yao the Bagima Tangsi, Wina, Nanani Haitareko, highly reporting an open a team Manipur Miam the Kangdavanate, even a Hoki Panbea of the Haitareko, Hoki Wangjing Turin, Maringi, Matakta, Ichel never more, Hiroxida. I say Hiroki, Hoki. Environment ki committee ma leibu na wanging turen ki matang se yam toina alarm torga moina even keno hairoki praja singna turen da tarakpa amor akai mayam sibu loksan ba khomjin ba ade even plastic recycle to bogi pot powder to na moyam kan hona je hai tare adubu turen khongwan da turen ki marin da khatang khoi tongan ba jaga da hona base si tanatana khoi gi atopa chingi jaga da gi su keno se jungle kokthrakpa hana horamba leramba vegetation dagi handarak paje masi akoi matam mahum famgi MLA sing yam concern oram to eba lengak da hangba wahangsu amani adubu assembly sida particularly se Kangpokpi district ki MLA sing Chochanpur gi Frezol gi Saikot ki swai gi MLA sing je even Ukhul district ki ko dagi Kamjong gi swai gi MLA sing sida akoi na particular question number raise to ma changi magi prajana magi jaga da MLA du gi constituency area ori ba jaga du da kaigumba uwa kakthapda henjalakpa targedi masu responsible oya tare masigi pochi yam kuidringai da Rajasthan dara kalai dano ma ngasai gi keno da khoigi Rajasthan dara kalai dano ma ai mahom chapchap de ningsang dre ko concern jaga du da popi thab da yarom bagi MLA amaka keno police na mai mathak da FIR lokhat ki belai ba India gi state manung da aina khamra Rajasthan oram dong male ma do ko aduna mai jaga da popi tharam bagi hai tare ko aduna masigi accountability sidi lamdam du leiba praja khunja ko aduga maduda leiba arm group sing natraga kano sing hai tare akoi gi legally act togada forest department sing madu ta natana concern MLA sing dugi tam sing du ju akoi na munni yengwam change kana gi tam dano masi yamna kakthale je MLA du knowledge lei tabjala mane assembly de kai gi pukalakte logi oiba action kari gi lokte habji yengwam change na ha bisi sumain thamjage mathang se khoi chingi amba khoi district sing se umang pak shan na kokthok laga khoi poppy pambi thari ba sing ase khoi government na khoi mechanism ama puthoktraga di fa bangam loi haibage deputy chief minister khoi losidi khona ngarang house da thamgi ba phone de samadang se jai amtagan biro ne khoi chingi district sing da umang pak san na khoi kokthok laga poppy thari ba sing ase khoi government na khoi mechanism puthok laga fa draga di ngam loi haibage wa phone de
ai kama haje ba ahamda government mechanism puthokpa natraga puthoktabai wafam je khitang thaido thamje ba paliba lenga ke MLA si gi role je kaino hanam de yengmina se ba MLA si vote kar matung da imphal da quarter lor ga dum lerega mai khunggang gi kaim da khang de abdi yaroi ba magi area du da constituency du da mai constitution da ising chawrokpa landslide torokpa natraga ikang tholokpa matam da wangang ba ngamagadi forest ka thatpa su MLA sing je wangang ba ngamgadam ne ko turen imai nemtharakpa ising laktaba sidasu wangang ngamgadam ne ba aduna manipur government gi policy semasu semani ko aduga particular constituency gi MLA singdu da responsible oiba book ama tawba madi change ba particularly SDO sing forest officer sing the SDC sing DC sing gakta na ko climate change and environment gi department jisu masu district level le kari thabak tawri kari operate tawri habdo koi pasana khangmam change ba particular MLA magi jaga da chahi amada constituency amada chahi amada 30% forest reserve kaktat kre hai ta di madu ma responsible oi roi doi maram je kaino ba state government ka tangda tainaba yabra state ki assembly sina madu gumba concern oi ba MLA sing aduda taramba posting taramba officer sing dui matak action lo bungam bagi capability ama legidam ne book tawai capability ama legidam ne ba maram di huran mana huran gre na huran gi basi kanada tainagani habda law enforcement agency da tainagadam ni law enforcement agency na matam chana mathau tawon basina kanagi mathau no public na information pira kana tawgadam ni public na khwai de first ta police ta na traga law enforcement da chatring ai da han ba inform taw doi ji MLA ne ba mamdi magi mi na khwai de masing ya mini police ki di mi le sa ponte ba modi crime thokan lak pai wani aduna MLA concern MLA sing sida hana confirm kano se akoi gi sugum bai issue sigi matang da makoi da book tawbagi level bau pukhat pangam na ba adugum step amadi tangai phate in smain tamjai matam helaba gari sing si khoi PPP model da chokkhai na bo hotnari ha bagi chief minister na phungdorakli masi khoi gi kai hai manipur da khoi gi road safety safa na bagi damakta amadi paikhat pa thorang ama oina vehicle scrapping policy ministry of road transport and highways na ayaba pirakre ha wafam neuza masi khoi gi scrap policy se khoi gi tangai phade ha na lobi broza sai matang si kamai thamini chumme hojiki da ko khoi gi manipur da samna habda koi manipur da leiba akoi gi masi scrap policy ga tai wasina de scrap business se am chawo business ne ko manipur de su scrap business am chawi scrap business chawi hai bagi kaino se example se kaino hai ganda akoi gi hengbung da leiba steel gi factory ma lei se masi factory je 90% scrap amadi mix iron ore hai tare maduna chalai ga steel je putok pane lowe ko ada masi gi factory se masina 90% akoi manipuri scrap se yot ki wa scrap se consume dom do male maram di still restructure to ga na madu scrap sing ji changi hai tai ko ada akoi gi se scrap ki wa government gi policy lei tabni na scrap ki kana to bon tam da samna da gari ma dismantle to ga madu resell to matam da madu dagi akoi gi state government da madu da ka ga da tax kya no hai je so akoi praja se khang de hai tare adu na maram moira ga akoi government ji kamai to ge da maram moira kan da swai da akoi gi mapan dagi lakwa Bihar dagi kai dagi Bengal dagi kai dagi lakwa mi singjina mai magi jaga da paper scrap oire natraga yacht steel gi scrap oire natra electronic gi scrap oire data gari gi scrap oire masi gi matang sida sarkar gi government gi policy leitabni na madu manipur sida di samna da kano se akoi gi kokta yacht adagi atopa steel gi oiba iron rebar bu oiresu ama oiresu madu scrap on gi matamda akoi gi government da tax amta ka da bida manipur gi mapan da chatkhraga madugi mapan chakhraga natraga manipur manungda atopa jaga da madubu amuk mahi olala matungdu da restructure toba reconstruct tobu se masigi matang jida akoi state sida financially adagi kani niyom naina tobai tangai badab sidi yam chaun lai ai tare manipur da ngasi akoi dagi akoi angang oi ge dagi ona urakpada akoi gi kanogi scrap ki oiba pot sida yot matek oigera kokta oigera adagi bottle bu oigera ligli bu oigera glass oigera plates oigera anything gi rate se ngasai gi maduda tawriba business tawriba mi duna lepe makoina kamaina lepke hai matamda hojiki kano scrap sing ji put manipur gi puthokpa matamda lambi da police na paisa kya lawi naharon na paisa kya lawi adagi road tax ta kya chakhi samna hai da adagi toan ba naharon jingi toan ba loop singi
से IM की कुकी की करी की लेब गोडाउन टैक्सिंग अदे लंबी दे चंग पैसा तो पारगा मधु लेपनेबको मणिपुर गवर्नमेंट स्क्रैप की पॉलिसी से गाड़ी स्क्रैप तौबगी पॉलिसी से चाही तरा नत्रगा कुन गवर्नमेंट सेम्बा मतम दो हेंदोकी तारदी मधु स्क्रैप तौबनी तौगदबनी हाइबत नतना मधुगी ओइबा PPP मॉडल दा करिगुंबा पार्टनरशिप मॉडल दा गवर्नमेंट गा तौरक तारगदी मधुगी ओइबा रीजनेबल ओइबा रेवेन्यू दो सरकार दा काबंग ngमगदरा हाइबसिमदी थाजब लई अदुगा अखोई मणिपुर सिदा अतोपा एंगल दा तोान तोानबा फताउदी हाइतारे सिनबा याद्रबा मचाक सिंगदुगिसु अखोइना गवर्नमेंट दा रेवेन्यू काबंग ngमबगी चांस अमदी फंगदरा हाइबसे सुमाइन तमजगे ओजाबसे अखोइगी लिटानगी mahusai film se hanjin basungam dringa makta so kogi cookie PS na kon mafam da cookie amasung tangkul volunteer sing marakta no makeup na bagi thodok su thoki bagi leire sida juna tana no makeup tuna halam liba khunja sing koi khunja ani gi hakchang fangkhra matung da koi state manipur state amasung central force sing deploy tawduna irang lakshin na ba koi gi hotnari hairiga su koi national highway 202 gi paringa se chathok sin yadaba na maram oiduna ngasi ukhul amasung kamjong gi miyamna helicopter tongduna infal chathok sin tawgadori haibe wafam su yawri za samtang si kamain thamni za sumain tawe ko koi gi manipur da hoji leiba keno se kai ani ko koi hoji leiba issue se masi government of India na khoi da political power pirakpo matam da su ko political power pirakpo matam da su makoina khoi da political power pirakpo matam da su यामना चममनबा हाइतारेको याम चममनबा अदगी इशू याम चाउना लेबा अदुगुम याम नुवाइतबा मवंगदा अखोय पॉलिटिकल पावर जे पिरेबको होय मोइना बुदि लोइसननबा नुवाइतबा लेनाबदो कोकनबा पावर दो मैनेज तौनबा इन पिरकपो ओरमबदि आइ अदुबो अखोयगी मियेंगददि कनोना सही के हनी गवर्नमेंट की ओइबा पोचिदि नागाना सीएम ओरमसु कुकी मियमना सीएम ओरमतारसु ऑनरेबल मैते यमना ओरमसु ऑनरेबल से अखोयदि चप मानगदा दो अहुम थोना डिवाइड तौथोकपसिना अखोयदा हुजिकसे कम्युनिटी दा बायस ओइबा पोट लाकांदा अयामना नोमै मतोंदगी लाकवा पोट ओइबनिना अदुगा ngसाइगी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिमांडिंग जिगा मरिसु लेनाबनिना चीफ मिनिस्टर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फम से अहुम थोकपसिना इरांग जे हेना सांगदोहनब्रायना आई वाखंददे अदुमाइना लेजैको आइना खलिसे लालंबे आइ अदुबो आइना मसी हाइजबगी मरमदि कइनो हाइकांदा politically फम अहुम येलकसे कम्युनिटी अपीस तौनबा कम्युनिटी दा पेनबा खतंग येंगा येलकु मानबा मे यावरिबा लॉ से एनफोर्स तौनबा मोंग दा नतबको अदो अहुम से मानरगा लॉ से यामना अकन मोंग दा एनफोर्स तौरगा तौबो मतमदा साइगी के हैनी को मरुइना साइगी नेमचा किप गेन ऑनरेबल मखोइगी माइकैदा मोइगी माइकैददि माकसे युमदान बबो याद्रे असेंबली फमबो आई निंगतमना फमंगमदे हाबसे मा याम फजना हुजिकसु उडलीबा सी उडलीबनिना अदुम आर्म स्ट्रगल की पोचिदि कोएबा मरमदि कइनो हायगांदा मागना डिप्यूटी सीएम बंग लौगेबा मतमदा ngसाइगी कम्युनिटी की ओइबा बैरियर जे लांथोगा असेंबली अगा साउथ सिदा कम्युनिटी की प्रॉब्लम मैम आर्म ग्रुप की प्रॉब्लम मैम से असेंबली से नैनगदबनेबा अदु नैनबगी रूम दो लेत्रबनिना मार्क्सु अदुंगाई मांग मपान द लेरगा असेंबली दे याउसलाबनिना मदुगी ऑप्शन दो कहनी खुलाई बाइबसिंगी वाखलोन दो कैसु हल्लमोयबा कइनो आइदादि अखोइना फना अखोइ मा मसा असेंबली याउंगमदे अदो मसी अखोइदा डिसग्रेस तौबने लौय आइना डिसग्रेस तौबने आबदि अखोइगी सिगी मणिपुर प्रजा बेली द लेबर प्रजा मैम से डिसग्रेस तौबने लौय डिप्यूटी सीएम अमा पायर फौदा मागना इम्फाल वैली सिदा नोमखक लामगा मागी ngसाइगी इन पर्सन प्रेजेंट ओइबंगम दबसे मागी कम्युनिटी ना माई मथकता आइना चलु तादि आउटरेज ओइगनी हाइबसे आई युम मै जाखि बे आई कम्युनिटी ने आई यारक्ता बे आई मथंग द बोट कारक्ता बे आइना खल्लगा कम्युनिटी पेन न बगतंग तौतादि लितान गुम मथौदोक्सिदि पाक लोइरोइबा मरमदि अनि दो फमिन ता जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नबुदि हाइ को आइगी चेंबर दा नागागी एमएलए मैम अदगी मैम जे पुन्ना फमिनरगा सॉल्व तौगिबनि टेक ता काइदन लोसनग्रे आइ अदुबु नागागी एमएलए मैम गा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गा फमिनगी अदे कुकी सिंगसु पाव फाउनरमगनि अदुबु कल्प्रिट सिंग दुदि एमएलए तरा कुन सिन तौरकांदा है नंग करिगी खुलाई पायगा दुमाइन तौबनो अदुगा नंगना लेबाक्सिबु अखोइगी मथक्ता नखोइना लेबे याब्रा अखोई चीफ मिनिस्टर अमोइना होम मिनिस्टर अमोइना अखोई लेरी अखोइगी मथक्ता नोइना लेबे याब्रा हाइबा पोचे हाइदबिदा ह्यूमन नेगोशिएशन अमा तौरकांदा
ngasai war time gi kahani ko Israel gi style da mi phajan ba lokthokpa adagi madugi agreement ama tawnaba sumaina chatha leita di moina khoi gi law making body amo ina assembly da phamba value se lei roiba aduna praja na usitaba agitation masing hengalakpa adai CSO singna moi gi wa se taraktaba sigi stage da lakane ba ko aduna aina thamjani di kainoi ganda sakarna deputy CM anisi afaba tौनबा ina थारकपने हाय तारगदी लोगी ओइबा थबक तो कीबा लेतना पांगथोक पियो हायबा अदुगा अखोइदसु डिस्करेज तौबिरकनोबा MLA हुजिक लेइबा यांखैगा निपान से अमा अनि अमा लेगिद्रे अदगी कनो अनि लेगिद्रे को अनि हांग ले 58 MLA से एटलीस्ट पौलेलालगा अमदुगा यादा तासु अतैदुदी एटलीस्ट प्रेजेंट ओइबिरगा मणिपुरदा हुजिक पीस ले हायबदो पीस प्रिवेल तौनबा खोइ होनरी हायबदो उपियो हायनिदा सिदगी किलोमीटर चामा लापना फमगा यूमदगी कनो सी वेबिनार नतेबा सी असेंबली से को असेंबली से वेबिनार नतेबा कनागुमना तागा कनान तागदम नतेबा बॉडी लैंग्वेज हाइबम जु लेबने अदगी बॉडी लैंग्वेज हाइबम ले अदगी अखोइने येंगनिंग से आर्गुमेंट से कमाई पुरई ठिकागी असेंबली फंबगी टाइप त सुम तौरगा पब्लिक की ओइबा इशू ददी कहनी मी से फादना पुंदना लोगी ओइबा स्टेप लखोट पंगमदबसे खुदक खुदक त लौब ngमदबसे सिबाय असम ले ngमदबसिबु सिबु करी हाइदोइनोबा अदगी गरांगान असम राइफल की पोस्ट अमदा कनो मोइना लागा कुकी कांगू मने लागा आर्मी वर्सेस कुकी गाइन तौरमिदो मधु अखोइदी इंडिया गवर्नमेंट चैलेंज तौने लौए हाइ तारे को आर्मी वर्सेस कुकी गाइन तौरमबाउदा अदु ममी जिंगदु फाजनना तक्थोकदना नत्रगा वखन तामिनना होनदबा असुगुम गवर्नमेंट जिना अखोइ को लितान गुम थौदोक्सी कोगनबा नत्रगा नॉर्मलाइज तौनो पोरकपदा खरा मतम चंगनी ना इसमाइन हाइजगे मितो अखोइगी लोगी वांगमदा लमदमसिदा अखोइ चंगसिलखिबा अखोइ इलीगल इमिग्रेंट सिंगजे निंगथीना खंदोकला मतुंगदा अखोइगी सेंसस पांगथोक्तुना अखोइगी अचुंबा सेंसस चा युमफम ओइना डेलिमिटेशन गी थबक पाइखतगदबनी हाइबा अखोइगी मिटै ट्राइब यूनियन मणिपुर MMTU ना फोंदोरली मसी CSO लुक्ता अमली लुखोइगी ममांग फोंदोकिबा लोइनमक लेख्रबनी ओजा मसिंग हान अखोइगी रेस्पेक्टेड CM ना पनबिरपगी वाफम दुगा कितंग अखोइगी तालिबा डिमांड से कितंग ताइवनबरा हाइबगी वाफम नेजा साइबतांग कमाइ थमिनी ओजा Honorable Chief Minister na haibado mana haibado kesu land de ko ada land de usi de kamai tawge da akoi na khang da use mi asengba khandok pa haibe akoi na kana gumba community am ta da challenge taw na te akoi gi census se 1971 gi delimitation si taw gra matung da akoi gi census si 81 91 2001 da thiba census se 81 91 2001 ji da ne akoi gi towan ba jaga da ngasi demand tawriba greater autonomy gi demand tawriba fruit singina mapandagi mi koksalakpa natraga fake oiba leitaba mi ko hapsalakpagi issue se yam chauna leyeba pali belengak sine masi khangba ma sangeba maruina senapati district tadi masi gi pochi court case fau tawna dana madugi 64% population surge le mado 24% da handa laga RGI na cancel tawraba 64% du bauda amuka revoke tawraga 64% thamgribneba senapati district whole district sida total population jina cham oiba kanda Aadhaar biometric to kanda 40 gatang tholei neba sigumba condition je Saikota Ferzol da Chochanpur da su leigedori neba aduna akoi gi Manipur sida hill area committee si elect tawro matungda hill area committee gi leiba officer sing SDO sing DC sing na land and resource department na traga revenue department na ayaba piramdana maming thokiba village mayam leyeba haiba village sing si ngasai BLO sing na paiba document sing duga 1951 da leramba master directory se sigi matung da thopo order sing se matching tawnabam changeba sigi pochi tawnaba yani census delay tawji haibe maram ji kaino ai kanda Jammu Kashmir ji census anira kumba delay tawgi irang leibadagi ko adagi Assam gi jo census delay tawgi irang leibadagi Manipur da assembly manung da virtually webinar dawna lengak semiba lengak si pairiba MLA si webinar dawna chalairaba अखोई की ओजा हमने क्लास लो बदौना मियाम की खन्ना बनाई ना बदबू मसा प्रेजेंट होई देना विजुअली थोड़ा बा सिगी मतम से मणिपुर दा पीस ले रे ना करी दोबगी करम बा मखन की पीस ले देना सेंसस तौ देनो हाय बने दा लितान की जी कंडीशन जी दा यागद्रा चोचानपुर दा चंगा का तौबा यागद्रा बीएलओ सिंग ना तौरगा माई थोवा पुतान थागलक बदो अदु लौबा याबरा हाय पोतु ने बेले सिगी मथक तसु मणिपुर दा होजिक फ्रीज तौग्रबा 2000
25 की sorry 2025 की December बाउदा freeze तौग्रबा village अमदी माई मागी तोान तोान बा subdivision सिंगदा Manipur High Court नत्रगा कनोदा judicial magistrate सिंगदा लम की ओइबा ये चयनबगी केस मयाम लेयबा अदो सिगी चयनबगी लम की केस rectify तौदना ngan gi honorable chief minister na haibiriba SIR tobal ore kanda miko kano yungkok thiba hogdam ne habise yum thiba already census awrabani census study henle pho kano hemle pho yaung thigalak to ni mai laitaba mi ani taramasu adu su yaung thigalak to ni nang grai dei lakpano nang gi khunna semna kai deno noi semi kya ta en thigalak to ni ba hai boje hogi ta de yum thiba already census awrabani ba adu matakta special intensive revision haibase masidi yamna tenba census तौद्रिंगी एडमिनिस्ट्रेटिव थबक खतनी voter card kana kana somna chongchale double chatpa kanano legidabna kanano ai lokthok khakatane ba mana tawdoi se do Bengal dabu Trinamool Congress ka BJP ka yanadabadagi ngasai gi kanona moi gi BLO singna SIR to matamda citizenship thisarakpani SIR na citizenship thibagi kano magi pambai do kesu leite NRC update tawbaga SIR tawbaga yam khenei NRC update tawba haibisidi chahi 35 gi makha da leba yawrba mi sing do moi loina ma calculate tawga magi family tree do automatically khangak toini SIR ai jina chahi 35 gi mathak ta leba voter paiba mi sing do magi lepham thi bagak tane adugo magi mafam do aseng da lan gi bagak tane ba aduna ngasi kaigumba SIR to matamda ngasi chahi 35 suraba mi si khaktane 35 mathak ta leba mi du khaktane phangdoi je NRC update to matamda di original citizen sing dugi restar ama sembai wane ba aduna masigi pochi lengak ta khanganingi aduga toan toan ba organization sing na toan toan mi nga changjal ko tar ga su census tawdra kano NRC tawdra census tawroi na mayam punna lepmina base masi mede yam phai na sumai lawjage nungai jau jau jana chuma phang kya thambiramba northeast window gi news analysis saru ya biduna mapum fan bibagi damuk taw jabu haninga ni tana thaga pa phongluk chari loine loine northeast window TV na sandok chari ba news analysis matang solution jari miyeng tabiri ba pumna mapu amuka sohana khurum jari Northeast window miyeng tabiri ba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada अथुबगी ओइना दुबई warehouse worker की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना presentable and good communication skill लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्राटरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosinga Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau
ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤ ꯚꯦꯁꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ 3ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asinachingba khudongchabasing asi fangbigani akupa marolgidamak makhada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsenbirau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pi